Si mga duwi mo sa kami asa siro kanya kadang mamer ko. Saya pikir bujang gulay ko ison. Nakakita. Perhisit po hari mo. Dan diningok to pangalako ni umak ni tuwinakta. Sa peso nga ni marsay-say tumata sa pinagabding. Bariban? Masuk-masuk di bariban? Ang pula bariban, hindi bariban kita. Kita. Manadikon hami paparamo. Wah, datang isang gini santar. Ada kami tuh. Dulu aku soberin dulu lagi. Alay pos marohami diau anakmu. Biar ini balik murah boy. Di baru saya pulang bon. Nyari ne panaring mo na mo. Di kami na tolu. Nyari ne dia. Di baru saya pulang ni. Hati dah mo. Soalnya tak main tinggal mana kami. Apa orang apa? Nggak berjalan di tempat apa sih? Terlumayan donean hasilnya ilumete ko ba? Medyo kubereng. Sian Bapak Maria 100.000. Sian si Sitong 50.000. Bapak Binsar 30.000. Tulang si Ruhut 75.000. Sian umak ni si Saur 20.000. Emang? Lah 20.000 milan umak ni si Sauron. Ali orang hebat never hilang kurang yang di pasar om. Tema. Nak sih mengedungi di permodonnya mongon jadi tema dapat do terhilala belanja sebulan. Abu yang non terdala penon timba tahu saya John. Tema tema. Tidak ya namo. Ih sih mengedungi noang. Ibu asal nak si mengedungi sepiktaan. Emang dipikir orang-orang mati alamu. Si mengedungi naus. Ay mo horo sila mengedungi bitta. Ay dipikir horo ko na magona mo. Wala ni mengedungi hola ho tu tanaman ninang makla mengedungi ho. Sapala ho tanaman niya mga mengedungi ho si. La mo ura pikalu sa mata ni dang gabi mula kamu sa tanaman anas mo ho. Iba ho soram asari dipikir ka titanggaan, asari dipikir hujang gulay ho iso. Atu basing jo. Sorry na. Dai mo nga bali mo tuwa piring ko torisan. Sasa jo ho mangalupa jo ho, marbo jo ho. Sasa mangalupa kayo, mangalupa. Masuk berak ko isi. Mangalupa. Nah, siya nakik si mga dungi. Ibig ko nagabiasi ro kani juro mama merek ko. Dang dapat kaya ko mulis mga dungi. Pagka bahipeng mo. Ida pirang adong. Ngoy butuha maling-maling ang ida pirang adong ison. Lala mo la piris tulu biyo cici ho. Sanak kengir ko ngamalih ni ba. Ope har ni man cibir ko ngonon. Ay marwa si nakikaroa. Ay kasi ka jo. Ay kasi dia. Ako nakakwa sa ribu-ribu. Habi gila ba tagi kan? Ka. Hobi ni sila hoto. Ay boto na pag hari hatta daw mga isa bison. Nasi ikut campur orang bila-bila ko jurok kui. Lang nasa ngonika, may lahi tadi bigi tetangga kalau naribut. Orang bila-bila jurok kui. So tuwa daw tanong kujang bola ho. Maaf, hamer ba ko sa rami? Ano mga dungi ko isi? Sabar mo kanggi. Ano pala ba turo hamda? Ba mak kare ma.
Pariban. 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 Halo, Pak Pariban. Oh, Pak Pariban. Pariban, masuk. Orang Pariban. Pak Santa. Oh, Pak Pariban. Orang Pariban. Pak Santa. Bah, naon Pak Pariban? Orang Pariban mah. Si dia siapa? Si Bita. Pita, baju kopi, ngaruh Paribanon. Pita. Oh, halo Kak. Nah, bawa kabar muna, Pariban. Besok ini kan Pariban di pasar ini ya, mohon. Udah. Ikut saya lagi. Ya, betul. Iya, Pariban, kamu baju malam narung udah beja, Bon. Orang Pariban. Aduh, pakai cuma badan nih. Kalau sudah kasih alam. Iya deh, betul. Taruh sih, taruh gede. Kan bisa ngomong Pariban. Bah, Pariban, biar masuk dia aja di semer-semer PT. Soalnya ibu turun bawa. Tak sopan. Jadi baru kabarin na boro do amang boro Pariban. Kalau namburu muna Pariban, lagi di bagas parsa terbetikyon. Iro bena urutu bagas munon. Lo patagdah na marabot roha kami Pariban. Jadi Pariban arang mau di namburu mga sautik. Patagdah na marabot ni roha kami Pariban. Yes ma roha muna madar da Pariban. Musa mati Pariban. Mau lihat tema Pariban, jala saya tumi mama lumpar saya tumi naburu. Oh lo Pariban sayang dia ma. Ane terlihat atau Iban rawat tidak do naburu? Dah Pariban dah jalan tu. Oh, Pak, Iban itu udah terjebak kita. Oh, Halo. Rawat jalan belum main Iban. Jadi dokter ni Roma tu je. Iya Terima Pariban. Iban. Tetangga pun nasi sehat tak malu. Oh lo Pariban. Marsubut arang kerja mu Pariban. Dah ngan Pariban. Oh iya do. Marudang arong. Dua kita suka mardadan itu oke. Soalnya baca Iban, ning tukang kerja stokin. Oh lo Pariban. Bos sama narangan bu ibu Pariban. Nanya gitu. Dang mabiara Pariban. Paling pameran ni Pariban deh. Oh iya do. Atau mula mau dah. Wah, ini mau ada Pariban? Oh lo, unang lu kalau dah. Ah, tunggu aja masih Kak Santa deh. Oh lo. Kak Santa, ini pula Pariban dong. Pasang kari mana dah? Mana sudah Pariban? Oh lo Pariban mana? Mana Pariban di jalan. Oh lo Pariban. Mana Pariban di dalam dah? Masa nama kita lagi? Kalau nama kita lagi hubere kok. Atau roba di mana sih? Ngajak mas selor pedek kok. Nih mana kok? Nih macam ni. Mas selor pedek kok sama ni, ho? Dangka. Tapi mas selor pedek kok isi, ho? Suatu hubere kok keluar sih orang pribadi dah. Ale hubere kok tergantung si horasi. Terus kita lagi mas selor pedek kok. Nih mana si horasi? Tak so ni Kak. Umurmu saja rupiah nggak kita lagi hubere kok. Anak saya pegang ini sama ni. Asal si roh komerko dan pakalah si roh komerko. Emang aku tuh sih kamu bahasa kon dari kerjamu. Mana masih ditang sama kita lagi kerja. Oh, pedang tahu diri oh nggak tinggal di Jabon. Cuci enggak sih? Sarang udahmu. Kita tidak Kak. Kalau memang kita lagi pasti besok orang yang komerko. Wasang satu hidupku. Pada Bapak. Aku sendiri pedang memerlukan nama hidup. Salah terus hari ini siksa kakak itu terus. Oh, isi mana ini? Dah, di Pariban? Masuk aja Pariban. Ampun Pariban, ini dia Pariban si Bita. Apa Pariban nih? Itu dia pulang. Sipo. Mana Pariban mana? Pita. Makin malah si Pita lo hal lain naman. Sok. Saya bertuaring aku tuh nak lah, kok.
kelewat aku bilang ditelmu. Lasih kamu mau kata. Sok-sok cantik kok soalnya juga musik kok. Tata, apa di mata kak? Yang coba hemat. Kelewat aku bilang ditelmu. Jangan pada hormon ulang aku. Begitu, pasti bisa orang yang sini makan tahan mengitel itu bawa. Daripada nggak aku boleh mengitel kok. Kelewat aku bilang kok. Suatu keluar aku bilang sana, sangat keluar aku sana. Aku punya gula aku bilang. Bila perlu aku sokor kamu cumi ya, sana segala aku. Bang mungkin lagi bang, kalau nang amar kerja menaktuari. Dang percaya sih benar. Apa lebih lewat doa halena. Menurut dang percaya betul suku makan santa. Kak santa. Pro baribat kakak suku matu kakak. Bah, kau di bariban masa aja bariban? Bang pola pariban, ini apa pariban sepita? Ada lah anak nolak. Aku percaya sih dengan bapak. Kalau anak nyiban baru dope. Bang mungkin lagi bang, kalau nang amar kerja menang kerja. Ako di ba nalaking do tali na ruberang bo makreta do lagi ruberang. Kata manlaw. Ate banding tidak hariban. Nomor darah yang token pariban. May banaw lagi dak sibuk lagi na ngurus ako sonari. Manang arti kan may pariban. Musik kari ko kuning. Ate pariban. Oh, oleh banolo. Kaya tidak ban? Ora pariban. Kenapa gua pita? Mas tangis sorry. Gimana kok? Bahasa kak. Bahasa orang lesik salah kakak au. Apalagi kak Santa. Dah keringat perlakuan nak kau. Dah perlakuan sebagai adiknya. Saya buat apa? Saya buat mencumi. Memang suarikku ho. Dan di buat ho sama dia pengalaman ni mak munahinan. Makanya kalau di mumak kalau ni hilang mudah dah saya buat ho. Lo isi saya di buat mana sama dia pengalaman ni nang lai. Sarupan pengalaman ni nang bisa ngepalakom. Saya buat ho. Ala ni inang muhiab may tinggal ho bapak ta. Tinggal ho bapak ta umak ko saya buat ho. Kunari masukไปsuku-suku kok. Kalau boleh may tangis sih ho. Lagi kau merengir matangis. Sarupan lo song nang mi ho. Atau kariban matangis. Kalau ngayon ako kata tertarik ko nga si mengadu sih ho. Saya bilang, dan butuh apa sih ngotot? Dan ngotot na juri sa diri nak ta mengadu yang nani umak niyo. Ang ni pangalahon ni wano na gata din naman gitan di saru pas ng pangalahon naman gitan. Saru batok sa ni nang mi ho. Naman ni ah. Naman. Mo cuma. Tuhan aku menabur dia. Ayang pergi Japuri dah tuh mana kak Santa. Pergi 10 hari mo. Dan din ngotot pangalahon ni umak ni tuinak ta. Sampai songo ni magsaya-saya tumak ta sampai nakabding. Dan ngotot. Ulo kanang salpo lo masalpo kak. Dang boy songon nang buah ang kita. Ay, kalau mo cumo. Dangi bot ho isude. Dangi bot ho songo dia cik miroh ko tumak na ya se bot ho. Lasar bom si pangalahon na roti mana. Tema lama bulu nengahap nengajom maju sih. Lagi peribu dibigiti tanggan non. Tong dipikiran non nani aku di sone. Kakak onyan ah. Si kakak ni mo dapat sama ho. Aji mo lang nengajom mo. Megi yo merangi. Tuhan aku menabur. Bahasa dobe saya tuh matangis soal kita. Unang murah-murah haci rohra tuh akan liba. Tuh bel udah songon kak Santa. Aku buat tuturo aku. Suku majalo kakak. Baru tuh bersama omakku kak Nailan. Salahku udah tahu ya kak. Setiap kak kamu ada yang oleh nasawari berlakuan di kak Santa tuh. Ngaliling kak. Tak tahu lah beli. Songon udah sifatan nama raha meranggi. Dan kalian sih mah tapi kak Aku sabar tuh kak. Unang buat tuturo kamu, unang haci rohamu. Tuh be. Ba sa tangis ang kimi santa. Ada kami kuy. Tulak pas orang itu lagi. Nong bisa tangis. Nang boy songon. Milih kita di bagi tangga. Ba, mau ang kimi uli. Beta. Sijolo pa beta. Si Johnson si bejuju. Si bejuju soalnya. Kita mau jadi son bere. Madulang mo na to dito son. Santa. Oh, dito son.
Son. Apa tuh lang? Ay ba, sa songa ni Hosanta tuang gimon. Dang anggi ko eh. Si anggi. Di boto hamu do hata kita tua-tua naman do. Sinuan bulu si bain nalas. Pinukka partuturon asasay horas-horas. Molotung pe adong nahurang diakka na marhaha maranggi. Ingot tamu ma umpama naman do. Tapulon ni ae do yanggo na marhaha maranggi. Lapatan na. Dang boy adong manirang na samudar. Nang peso sada ina na manubog kamu. Hamudo sogot, hamudo haduan. Jadi marsian juang mamu da bere. Santa. Udah tulang. Jadi mula bantu tulang da bere dah. Udah tulang. Berju-berju mamu di son unang be semal badai. Anak-anak tulang dah. Oh lo kere. Kurang ajar. Ampun Kak Santa, ampun. Ampun Kak. Alay nungai padok ni Tuhani Jano oku na mai Tuhan agoan mabonodo dia Alay nungai padok ni Tuhani Jano oku na mai Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya juga ya.